Milor Afrine bi cilûbergên Afriniyên resen li Hewlêrê nemayiş didin. Piraniya van ciwanan piştî kontrolkirina Afrinê ji aliyê çekdarên opozisyona Sûriye ve penaber bûne. Bi gotina xelkê Afrinê, derketina Tirkiye ji xaka wan re bi welatên Zûlhêz ve girêdayî ye. از دبم تركيا والاتفاقيات الدولات تضمينها يعني وقت تركيا نكت عفرينة حتى اوكي جي دولتين ما ظن نبر اوكاتي ازم حسبي يعني صفقاتي وتشيبي بين سر عرضي سوريا اگر دولت مازن تدخل نکردن از اینو نکم یعنی به ارسابینه در کافه لانه چون که آسانی دست خو برن ترکیه دست خو کشان جی عفرین قالك يا ديجي دستي خو بكشينن لانه قش متفقن نها هجمارك مازن ji xelkê Afrine li Herêma Kurdistanê dimînin ku Ereb û Tirkûman li şînawan hatine danan lê xelkê Afrine girêdana xwe bi Afrinê re wekû xwaragiriya dara zeytûnan dibînin. هاجر من تشتك زرورك ده هوليري دو ديبا زي دينكم از ببم من نا عجباندي هاجر نج هوليري بام نج كردستاني هيران بالفر بام از او شخصيه كمان از هو از رازيل بباما رازيل بباما رازيل تركا وعربنا وتركمانانين ايه وناجي طالما الترك در كفي عفرينا وناجي در او عرب او ناجي در كفن ان شاء الله انا ايه بشتي وانا ما كان كريه تركنا عفرين ناصيره بالزيتوني زيتون جي داركي بقوته خلك عفرين جي بقوته وعفرين جي دقري بشتي وضع سوريا صراص به خلكي فقري مالي خو يعني اولا هاتنا بياني نبخو اگر نعرض نمو نشتكى به اللي كو الكوبا ميلي لهجده آدارا سالا 2018 ده و پشتی 58 روزان ji şer û êrişan bajarê Efrînê kete di destê Tirkiye û grûpên girêdayî bûyê ve. Ku piştî kontrolkirina Efrînê derdora 300,000 Efrînî ji herêma xwe koçber bûn. Helebce Saedûn, Rûdaw, Hewlêr.